ba job MLA sawot khito BPP ka ai ba philai haki konsensi jong phi yo pisu ai takaktin ejan beliau lenoi Kamtam hake MP election banwan ban pinkulmar kadai kata ke parti VPP kabakam bakadai ke parti clean politics hai kata ke clean politics ngangong penchai lagi hilale ayu de ki post number hilalong MLA OPE lagi ni kisni kita sedang banten talk lagi bagi MLA jong VPP kita clean politics kat ba yang datang MLA scheme kepada hak banyak pat ba kepada sorta ai shipulak kim juai tingin ko abang bon tinggal tu ya lek suluk kayu tam bon to kit ke yang datang MLA scheme jumi ini ken lokali tala pok nanti bantu kit kuat ke di penentang MLA scheme dengan orang pertahanan siap satu kena sekali wah orang kau beri kepada dia oleh jangan lupa dah ada kesukuan serang ke dia balai yang lain tak lupa ini lain tak CBI kalau CBI kan toket itu tim juga dan pacongan ini baik manur terlihat hati konsensi ladang beku sakit ini lain tak CBI untuk toket manur terlihat efektif dan challenge juga dan one yang lain tak CBI Bisakan, itu kau lebih. Menin kiona challenge badan yang ini election CBI, yang ini election kayak gini ke CBI. But kilong ki advisor jong chief minister, nakwa ban pintu na kani kajiran. Apa kilong advisor jong chief minister. Snobha advice no Woodward yung chief minister baon ang ya kata ka consent ya ka CBI bahkan sedang menontraikan no hamil nomor ka CBI kama mansuan musyiap tukulan ni wala taga tua eru kumbaga mo mendaga CBI ka kuwa ya ka consent jong mesti domen kimay kimutan pendidingi to yan nila siya pangulo kayo tase Hana utang spokesperson jong kanikas MDA uang maladaw baden usoma kata MDA ka pun di kambamsak balay dawa ya ka CBI ay la kenya ka CBI mo ay la hibat la pide piya mo pingin dan kamde ka CBI kanuan ban musya